Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosini oyawre nyakwara mga jwange no kinyero matarika par koda boro en kanyisika pagoda boro de mara deki kaganariyo kod prario koda uchieli mondo mi womosini oyawre Brendo oyawre kinyi maket kod ma oyawre Justus aparo ni podwane apar koda birio wasego loka apar koda boro kawuono wasego kang giteko mar Jehova Nyasaye nyakwara mga jwang kendo wachopo ka mondo mi wachak kod odiochieng' kanyakla kata mondo bende wachako kod chenro mar chako kod ruoth. Yes. Kanyo bende wayudo chenro go eko kata thumbe go eko kata wende go eko mapako bongo nyakalaga. Yes. Ruoth ya chwech piny. Iwacho ni okiny kokiny ka piny oru winy ting'o duondgi malo ka gipako Nyasaye kendo gipako Jehova Nyasaye. Kamoro moro mentie wageno ni iberu maber kendo kiny makawuono ni igo chongi piny. Ni igo ne Nyasaye erokamano ikruok ne odiochieng' maket kod madungan Justice Adoya wuor Seme kachiel koda ka an Brenda Genyo Anyasuba. Yimondo mwachak kod weche ge kuma nyien motimre pacho ka indi kanyakla kod gwenge kuma oko kama lipot koro yango ni jatend piny owacho Migosi William Ruto gikone to koro nyol limo kaunti ne roho ma Bungoma kanyo mabedo no chwalo chenro go eko mag dongruoge ma opogore kaunti achiel no ero. Jatend piny owacho kane to gwenge ma kono bende ne okokwepo moko wuoe midhiero no ero mabedo semako karol thieth ne ero mano ma Nairobi Hospital bune Nairobi ka bende koro wacho kendo kwedo malich mokalo moko mjotele pacho ka indi mase midhiero masani koro kwa kod thien nero. Ruto koro wacho ni jogo eko nego weni chiko itgi kendo penjo jotije ma Nairobi Hospital go eko penjo kar buodho weche go eko masamoro onge wigi kod tokgi. Owacho ni en tieko dikruok mararia mar biro neno ni ochwal weche go eko mag dongruoge ne oganda jo Kenya duto e pacho ka indi. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto ochiwo ler ewi ywaruok madhi nyime e od thieth maduong' ma Nairobi. Kane oloso e gwengego mag Mount Elgon e kaunti ma Bungoma, kama ne odhi sidho ayanga chenro mopogore mag dongruoge. Jatend piny Kenya kurto oyango ni ok obi ling' to odhi neno ni od thiethno otagi jogo ma jo adiera kendo mibadhi okomako ka ojiwo ni jogo ma osebedo karocho chenro mag od thiethno nyaka koro to kawnegi ondamo mager mar chik. Let me say from here in Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. Bende ochayo malich mokalo jotelo go manie kweth makwedo piny owacho kuom loso marach e wiye ka giwacho ni ochano yako od thiethno. Laktar William Ruto oyango ni jotelo go onge gima ong'eyo kotenore gi gima dhi nyime e od thiethno. I want to tell the brainless opposition, find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Nyinyi hamujui chochote, akili yenu iko chini sana. Sio kama tunaelewana bwana. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamujui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Laktar William Ruto bende osingo ne oganda e kaunti no ma Bungoma ni piny owacho mare dhi gero chirni manyien manyasani maromo 20, chenro mabiro muonyo omenda maromo e kind milion 150 nyaka milion 300. Koda neno ni teko stima ochopo ne ute maingo 20,000 e kaunti no
ka otiyo gi omenda maromo bilion 2.4. Vile vile mimi nimekuja hii Bungoma leo kwa sababu ya mambo yenu ya maendeleo. Stima ni ya muhimu sana kwa kila boma, ni kweli ama si kweli? Nyinyi mulinieleza ya kwamba hii Bungoma haina stima ya kutosha. Mulisema wananchi wengi stima haijafika kwao, ni kweli ama si kweli? Leo mimi niko hapa leo na niko na habari njema kwenu. Watu wa Bungoma, manyumba 26,000 mpya tunawawekea stima. Tumewapatia pesa ya serikali bilioni 2.4 ya kuhakikisha kwamba manyumba 26,000 mpya inawekwa stima Mount Elgon na hapa Bungoma nzima. Tunaelewana? Na wakati tunaweka stima, manyumba inapata mataa, biashara inapata mahali ya kufanya. Watu wa welding wanaendelea na biashara, watu wa maduka wanauza mpaka hata usiku, ili tuweze kuinua uchumi na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Jotelo mamoko mani kode ka oting'o spika e od bura mamalo, Migosi Moses Wetangula to ne ojiwo jopur makono mondo mi opidh kaawa mar yudo omenda kendo bero ngimagi ka odwoko erokamano ne Laktar William Ruto kuom ne dwoko piny bech mbolea kowuok e 7,000 nyaka 2,000. Bende ojiwo jopiny mondo mi okaw opande gibi gigone Laktar William Ruto kura, wechego eko mane osir koda jatend migawo mar Saga Migosi Wycliffe Oparanya. Hawa wengi wanapeleka kahawa yao jirani. Najua wanafanya hivyo na hawezi kusema hapa. Si ndio? Si ni kweli? Ukasema kwa sababu umefanya mambo huko Nairobi vizuri, umelainisha wale brokers umetoa katika Nairobi Coffee Exchange, ukaamuru tutoe hapa mtu, tukatoa hapa mzee Mamboleo. Ako hapa mzee Mamboleo. Mheshimiwa Rais, uliamuru tutoe hapa mzee ule anapanda kahawa kwa wingi, angalie mambo ya coffee marketing ya hawa watu. Tukatoa hapa mzee anaitwa Mamboleo. Mnamjua? Huyo mzee ako wapi? Huyo sasa ndio ako Nairobi Coffee Exchange, ndiye anasaidia hawa watu kuliko kupeleka coffee yao huko jirani. Wananchi wa Cheptais, nyinyi ni wakulima mashuhuri wa kahawa, na tuko hapa na Mheshimiwa Oparanya anayesimamia kahawa. Tunataka kujenga mamilionea hapa Bungoma. Ukipanda kahawa eka 2 kwa bei ya sasa, kila mwaka utakuwa unavuna mamilioni. Sasa tunataka serikali ya Rais Ruto imepeana mbegu for free ya kupanda kahawa. Sasa turudie kupanda kahawa. Oparanya yuko hapa, atakuja kuambia ili tuweze kuweka pesa kwa mfuko. Jambo la 3, Rais hajazungumzia, lazima tuendelee kumshukuru. Kajotelo mamoko mawuok e gwengego mag Western ma oyuoro e nyasino kama oting'o jaod bura makimilili Migosi Dismas Barasa to ne odwoko erokamano ne jatend piny Kenya Laktar William Ruto kuom kelonegi chenro mag dongruoge ka gisingo mar biro sire lwedo e yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Watu wa Bungoma, Mheshimiwa Rais, wameamua wale ambao wanapingana na wewe, wale ambao wanatafuta kiti yako ya urais, hiyo kiti ya urais mwaka ujao ya William Ruto, au wakitaka ufalme watafute ufalme ya mbinguni. Nyenye watu ya Mount Elgon, kabla nifike hapa, kuna watu waliniambia ati nyenye siku hizi mmehama kwangu, ati mmeenda kwa mtalii ule ambaye ametoka Nairobi. Bado muko na mimi ama mmehama? Muko na mimi? Hii kiti ya gavana mimi natosha ama sitoshi? Wale ambao wananidharau ati niko na kilo kidogo, tutawatembeza asubuhi na mapema. Hawa watu waende wasiende? Watembee wasitembee? Nione kusema ile watu watembee kwa sababu Mheshimiwa Rais. Nekala TV and Brenda Agenyo.
Chenro mopogore mag dongruoge ne oganda e kaunti no ma Bungoma, kama bende koro to singo ni gibiro neno ni giketo ne oganda makono teko mar stima, chenro ma bende dhi monyo omenda maromo bilion 2.4. Keruto bende no medo kwedo malich mokalo jotelogo ma bende koro to sebedo ka kwede, ma bende koro to wacho ni onge ber moro amora ma ginyalo kelo ne oganda e pacho ka. Vile vile mimi nimekuja hii Bungoma leo kwa sababu ya mambo yenu ya maendeleo. Stima ni ya muhimu sana kwa kila boma, ni kweli ama si kweli? Nyinyi mulinieleza ya kwamba hii Bungoma haina stima ya kutosha. Mulisema wananchi wengi stima haijafika kwao, ni kweli ama si kweli? Leo mimi niko hapa leo na niko na habari njema kwenu. Watu wa Bungoma, manyumba 26,000 mpya tunawawekea stima. Tumewapatia pesa ya serikali bilioni 2.4 ya kuhakikisha kwamba manyumba 26,000 mpya inawekwa stima Mount Elgon na hapa Bungoma nzima. Tunaelewana? Na wakati tunaweka stima, manyumba inapata mataa, biashara inapata mahali ya kufanya, watu wa welding wanaendelea na biashara, watu wa maduka wanauza mpaka hata usiku, ili tuweze kuinua uchumi na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Na msikuwe na wasiwasi, hawa watu wa opposition na akili yao iko chini. Wale hawana mpango bana. Si mmesikia jana? Wamekubali ya kwamba mambo ya afya hawana mpango. Masomo ya watoto hawana mpango. Ajira ya vijana hawana mpango. Mambo ya kilimo hawana mpango. Mambo ya stima hawana mpango. Ati mpango yao ni moja. Ati mpango yao na sera yao na agenda yao ati ni William Ruto. Okay. Jamaa, hivyo ndio mnataka? Nyinyi watu wa upinzani, ati mmesema agenda yenu na programu yenu na mpango yenu ati ni William Ruto. Surely, are you sure? Mnataka twende hapo? You will regret. Ama ni aje my friends? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hawa watu mkiwapima kweli, wale watu ni wa kushindana na mimi? Iko wapi mtu ya kushindana na mimi kwa hiyo group? Iko wapi? Hawa watu nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hawa watu ni watu wa breakfast, tutamalizia hapo kwa breakfast. Hawafiki lunch hawa. Sijui kama tunaelewana my friends. Kwanza mimi nauliza wengine waende gym. Kwanza wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka, kichwa karibu inapasuka. Mnalala kwa mkutano mchana, hata hewa mnaharibu. Kwendeni kabisa bure. Mount Elgon hoye! Mount Elgon hoye! Mnasema tuendelee na Kenya? Tuachane na hao wapuzi? Tuendelee na Kenya? Kwa hivyo Mount Elgon mnasemaje? Ati Mount Elgon mnasemaje? Ati Mount Elgon mnasemaje? Na Bungoma mnasemaje? Hebu nione tutam. Kowere kod mago nyakoro Mgajong en ni jatend duond buch siasa no ma DCP mabende ne en jalup jatend piny owacho pacho ka indi mano migosi Geoffrey Rigathi Gachagua saen bende koro wuok oko kendo yango ni entie kod thoche mar biro rito gikeni kata mwandu mag oganda jo Kenya e pacho ka indi. Kasani koro wuok tung mosuo kod jatend piny owacho ma pacho ka indi migosi William Ruto mabende oluongo ni Achuth mabende wacho ni iyudho kendo lal meru kod mwandu oganda jo Kenya mopogore opogore. Rigathi Gachagua bende koro wacho ne jatend piny migosi William Ruto ni obed mabor kod mwandu no mantie Nairobi Hospital, ko wacho ni en mosekelo ruogruok makoni kod kocha e kar thieth no ma Nairobi. Oyango ne migosi William Ruto ni gibro dhi nyime kod kete tesre mar biro neno ni mwandu jo Kenya ok olal. On Sunday, we told the people of Kenya that there was a great plan to steal Nairobi Hospital by William Ruto. A private hospital, he wanted to take it over, and we called him out.
and his minister said it will not be interfered with because it's a private hospital. There was a plan. That hospital is a limited company by guarantee, and William Ruto had sent the Attorney General to intimidate and coerce the directors to change the shareholders into shares so that they can buy those shares. Na saa ile imekuwa joto sana, walishika directors to intimidate them to cede that hospital to William Ruto and his people. But because Wakenya wamelalamika sana, sasa amepindua lugha leo akiwa Mount Elgon. Unajua pale Nairobi, mwizi akipatikana, watu ya Nairobi ni kali sana. Hiyo mwizi anakuanga na wezi wengine, wanapinduka na ndio mwizi anaanza kusema wengine ni wezi. Sasa Ruto anasema ati alikuwa anaigilia Nairobi Hospital isiporwe, and as president he will not allow the hospital to get destroyed. Wewe William Ruto, let me remind you, Nairobi Hospital is a private entity. Keep off. You have no business in a private company. If you really care about hospitals, take time to address the challenges in Kenyatta National Hospital, which is a public hospital. As we speak today, there are no blood bags in Kenyatta National Hospital. There are no reagents for the laboratory. There are no drugs. In fact, there is no food. Wale watu wanapelekwa Kenyatta hawakufi kwa sababu ya ile ugonjwa ilifanya wapelekwe, wanakufa kwa sababu ya njaa. Na hii pesa yote imelipwa eCitizen, which is owned by William Ruto. Ile pesa wagonjwa wamelipa inaibiwa. So tunataka kuambia wewe president, instead of interfering with Nairobi Hospital, which is a working hospital, a private hospital that is functioning properly, can you deal with the challenges in a public hospital, Kenyatta National Hospital? Hapo ndio shida iko, utatue shida ya Kenyatta National Hospital. Na kama unataka kusaidia Nairobi Hospital, the government, your government owes Nairobi Hospital 1.1 billion. Can you release that money to Nairobi Hospital? Hiyo ndio njia ya kusaidia Nairobi Hospital. Lakini nataka nikuambie vile nilikuambia jana, hatutakubalia wewe kuiba Nairobi Hospital. Because vile unaenda, tukikubalia uibe Nairobi Hospital, utakuja kuiba Lee Funeral Home. Na hatutaki tufike hapo. Si ndio? Na mimi nimepata habari hapa Nakuru, iko ubaguzi mambo ya vitambulisho. Jamii zingine zinaenda zinapewa vitambulisho haraka. Jamii zingine zinawekewa vitambulisho mwezi 3, mwezi 4. Tunataka kuuliza Registrar of Persons to apply fairness and equity across Kenya, and no children of the right age to be allowed to get identity cards before mass voter registration, so that they can participate in the next election. Mheshimiwa Rigiji, wewe ndio unaongoza United Opposition na mtatusaidia kufukuza Kasongo. Lakini kuna kitu tutakuomba. Hata SHA isibaki, utuondolee SHA, mrudishe NHIF na Linda Mama, ndio hawa wananchi wa Njoro waweze kusaidika. Todo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya alituambia kwamba atatuweka pesa mfukoni. Itakuwaje umesema utatuweka pesa mfukoni, alafu wazazi wanatupoteka kupeleka watoto wao shule, hawana pesa mfukoni, unawaambia peleke watoto shule bila karo na bila sare za shule? Hiyo ni kinaya, kwa sababu wewe rais uliambia utaweka watu pesa mfukoni. Kwani uliweka akina nani? Ukatuambia utatutoa chini, utatupeleka juu. Ukaenda juu peke yako. Ndiposa tunasema Zakayo shuka, utoke juu uje hapa chini tukae na wewe. Hizi shida tuzipate pamoja.
Kawadhi e weche mamoko en ni jodong Luo kokalo kuom riwruok margi mong'ere kaka Luo Council of Elders koro to golo kwayo makende ne ker ma pacho kaeri Laktar William Ruto mar mondo mi one ni okelo kwe pacho kaeri kendo riwo oganda kanyakla. E seche nogo bende koro to gi kwayo piny owacho kaachiel koda ka ten migawo mar arita kwe mondo mi one no tieko ywaruok madhi nyime e tong' mar counties adek kaka moting'o kaunti no ma Kisumu, Kericho kaachiel koda ka Nandi, ywaruok ma oseweyo ka ji adek ohinyore. Akwayo nyiwa matindo, yawuoto matindo, mine wa, jodong wa, oganda Luo mondo riwre. Unity is strength. Kama njara ilowewano ema mondo gibedie. Gima kwau ni mwandu mojara ilowenwa en ODM. Takwayo jowa mamoko katibe mariek to nyaka bi oganda ni. Moko wan go thurwa ka, moko wan man go Nairobi to gin nyithi Luo. Wakwayo gi mondo gibedie ot achiel. Joka Nyanam odwa en ot achiel. Ok wadwa pogo ot. Nikech sirikal waseng'eyo ni mit sirikal en riwruok. Awinjo ni president biro kendo reru dwa kocha, reru dwa wuok yo Bomet, to biro wuok i Kabat Kisii kaeri, to biro wuok na bath dala na koriwo kochiko Kibos. To koro kochiko Kibos to biro luwo mana ka yo machon. Akwaji duto mondo urom ne president. Awinjo ni gibiro gi wuod lokacha mondo urom negi. Mondo mwandu duto mwadwaro wasebedo kwa onge kod mwandu thurwa ka mondo wayudie koth dipoko chwenwa mondo joluo okomie kodhni nyithindwa waleo gi nyithinde mier okan kende to ji duto nyithindwa dipoko yude tich. Akwayo jo Migori mondo lose yo madhi kowino mbuor mondo ka chieng' moro adhi ywage tayud ka nitie yo maber madhi kadhe. Mae kwayo na kum gavana ma Migori giti mare. Jagono mogi kopogore kod mago makwayo kwe kod achiel mar oganda dhodi mopogore opogore nyeto mago makaluo wago ng'wech nyaka kaunti ma Siaya kama lipot koro yango ni gavana machon e kaunti no ma Siaya mano Migosi Cornella Motrasanga sani koro wuok oko kendo kwayo jatend piny owacho mapacho kaendi Migosi William Samoei Ruto niko yie to rire kendo tieki lweny kata ywaruok mantie kind jatelo Migosi Raphael Tuju mabende liekre ni nitie kod ywaruok kod piny owacho mapacho kaendi kanyakla kod tendo bila. Gavana Rasanga noero koro wacho ni kaponi Migosi William Ruto ok nyal biro neno ni giketo kwe kendo gireso Migosi Raphael Tuju to nyalo biro solo ganda jokanyala mondo mi okwed chenro ma piny owacho mar Migosi William Ruto dhigo nyime pacho kaendi anyetongegwe komakaluo. I've been very pained. We have been very pained as Siaya people on the loss of property that belonged to one of us, and that is Raphael Tuju. Raphael happens to be coming from Siaya, and he really sweated to own the property that somebody is hell-bent to snatch away from him. We are kindly asking that person to surrender that property back to Tuju simply because by extension what Tuju owes is owed by Siaya, and therefore this is Siaya property. And I want to state it very categorically that we are not going to support this government in any way if things like this would be happening to us. I believe even the docket that is being held by Opiyo Wandayi, who comes from Siaya, cannot manage to generate a property to that extent, even for the next how many years. And so, my humble request to the President is that this property is restored back
to Raphael Tuju so that he does his business, so that Siaya people, this can have impact on Siaya people. And there would be investors from Siaya who are domiciled also in Nairobi. Failure to do so would mean, number one, that I was supporting the Linda ground that was supporting Rais Ruto on the issue of BBG. But I'm now withdrawing my support because we cannot support a regime that does not support our cause. And similarly, I'm also asking Siaya residents in general, in all, to withdraw their support if they ever thought of supporting him. I'm not joking about this, and I will soon ask Siaya people to register in large numbers so that we can walk this between Siaya and Nairobi to reach up to that where that property is. I know it will take us even 10 days, but we shall have people who are volunteering to walk that distance to make the government realize that we are not just ready to lose one of our properties like that. The signatures will only be, number one, for people who are willing to travel and walk on foot to Nairobi. We start like that. Then number two, we shall have those people who are withdrawing their support from the BBG, so that it is well known that if he is trying to think that we shall give him any vote, he will be rudely surprised at the end of it, that we shall not give anything. The second thing is that between the faction of Linda Ground and Linda Wananchi, I am just pleading with the two factions to have a dialogue that could be led by eminent people from Nyanza or from any other background. But here in Siaya we have people like retired Bishop Wasonga, who can easily sit and form a panel that can bring peace to both factions, so that we have the original ODM that is capable of fielding a presidential candidate. That is a very important thing. ODM must field a presidential candidate. Come rain, come sunshine. Otherwise, there is no reason why we would be forming a party called ODM if we cannot field a candidate for the president. Even if that candidate will go 5 times, like Raila did, so be it. Kawadhi nyaka e kaunti ma Migori eni jodak e gwenge mag Nyatike sani koro to nyiso luoro kaluwore koraka timbego mag njore kaachiel koraka maundu mamedore malich mokalo e gwenge makono. Oganda go koro to dwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom tend migawo mochung'ne wechego mag arita kwe oneni otieko njore mabende sani koro to dhi kono ma omiyo gidak kodaka luoro. Tulikutana nao, walikuwa watu wawili. Njia ilikuwa kidogo. Sasa mimi nilikuwa mbele, bwanangu alikuwa nyuma. Nilijaribu kufinya ili wapite ama sisi tupite. Mmoja wao akanishika. Vile alinishika, nikaona mwenye alikuwa nyuma akiwa na pistol ametoa kwa mfuko. Nimestuka tu, nikisikia wamepiga bunduki. Kutoka hapo mimi nilijipata chini, sijui ni nini kiliendelea. Kuamka nikapata niko na simu kwa mkononi mwangu. Nimejaribu kusimama ili nishinda. Kuguza mguu, kuguza mwili, nimepata siezi. Nikadhani walikuwa walinifunga na kamba. Nimejaribu ikanishinda. Kuguza mwili nimepata nimekufa. Kwanza hapo mimi nimedhani walishaniua, nimebaki tu na kichwa. Nikachukua simu nipige nyumbani. Kupiga simu, kabla mimi kupiga simu nikapata sosa amenipigia, nikapokea simu. Kupokea simu nimewambia sisi tumeuliwa na wezi. Wakimbie kabla sisi kukufa kabisa.
Hapo ndio tulianza mwendo wa hospitali. Kwa hivyo mimi naomba serikali kuanzia MCA hadi president watusaidie. Nilikuwa nafanya biashara ya bookshop, M-Pesa na hizi maagents za bank. Yote walienda nayo hadi hizo mashini ya bank. Tenye nilikuwa nimebeba ilikuwa 2.5 na ambaye hata siwezi jua ilikuwa ngapi. There to assist us. It was like that I left the woman lying because I thought she was dead. Going back to ask for assistance. Crying, yelling, and nobody was responding. We are suffering. So we are down. Since that day, they took all that we were having. We are just here at home. It pains us because, you see, from the police station up to here, if you are doing calculations, it is not far from the police station. They should be protecting us. Are they protecting us really? No. Since that day, we've not seen any police officer coming to our home or inviting us to the police station to record the statement. They got the risasi because my wife, hers was somewhere on the spinal cord. Hers was, they got it. This of mine, we don't know where it went to. We don't know up to today. CT scan ilifanyiwa, nini inaitwa x-ray, hakuna risasi kwa mwili yangu. Sasa sijui ilienda wapi. Walienda mpaka huko Kisumu. Sasa we don't know anything which is going on. The boy that was shot, I want to say that I started nurturing him from a long time ago. No any other things are, there is nothing happening. We want to appeal to the top leadership of the police force to ensure peace everywhere. Peace destroyed somewhere is peace destroyed within all over the nation. So I want to say, as an elder, please, police, ensure security whose main important premises of operation is law and order. This mineral wealth will kill everybody. There should be peace in this nation. The mineral wealth is in abundance in Kenya. But if people are killing one another, then what it is? Ambayo tumepitia hapa haisemezeki. Sasa hatujui tutaanzia wapi. Wametushusha, wametuharibia kila kitu. Hata hivi mkitembea hapa chini ukitazama huku hivi pembeni kila kitu kimeharibiwa. Haya mashine zetu ambazo huwa ambazo huwa tunatumia kushegia zote zimeharibiwa. Chanzo kikubwa cha swala hili ni kwamba kituo tuko nacho hapa. Lakini hali hii ya usalama umedorora bila shaka. Sasa tunashindwa. Nani atakuja kutulinda? Tunajiuliza, tujilinde wenyewe. Nyumba moja ya polisi hapa juu kweli lilichomwa. Lakini hilo lilitokana na ghadhabu ya wananchi. Enmos ne jo Nyatike. Yes. Jo Nyatike nyaka bed ni osebedo kaka le matek Brenda. Ineno kaka ukibeno ni galama. Kedimono ni galama mag njore mosebedo kimojo gi godo. Then mieno be chal ka gima gino nose ture. Yes. Toke chal ni ok ti maber. Obila winjire tendo rita kwe winjire donje wachno mondo mi arrest jopiny e gwenge ko Nyatike. To magi bende koro timore e kinde go kuma bende koro tendo obila mar GSU. Yes. No monjo gwenge makono. Kaluwore gi gima nyocha timo. Gima yande gitimo. Monjo station obila. Tege monjo tesendo obila. To ka gisemonjo tesendo obila mana koluwore kod weche mag arita kwego emane giywago. I think ni maybe jopiny no dhi matek. What if ka maybe de gioro 1 2 3 people to represent them moloyo ka gitegi wuoko ka gigo koko ka gichomo station obila. Samoro ne gisetimo olemo ne ok nyagre. That's also a possibility. What if they approached their leaders? Yeah. Ogeno ni samoro jotendwa bende Mime giwe wachien mondo mi jopiny ywagi bine jopiny ka ochike lwetgi. Onego bini weche na gosechopo iti jotelo. Mano ni kare. Nyakono mage kopogore koda weche go kuma timore gwenge ko Nyatike. Report koro yango ni
jagoro etend weche goeko ma katend migawo no ero mochung'ne weche mag wuoth kanyakla kod obok mag wuoth e pacho kaendi mar immigration mano migosi Billy Kipsang saito koro wuok oko kendo wuoye wach weche goeko ma wachore ni obok goeko mag wuoth mosebed kichiwo e tok chike pacho kaendi. Ibro paro ni ndalo moko mokalo chieng' yande ripot oliekore ni nitiere jogo eko ma jomaundu e pinjegi to kar kamano e pacho kaendi to gin kod obok goeko mag wuoth ma bende ginyalo donja e pacho kaendi oel kendo timo tije goeko ma bende gidwaro. Kane otwak e nyim kamiti no ero nono weche maket kod mago e od bura mamalo, Billy Kipsang koro riethoche ni gitimo magineno mar biro neno ni obok duto mag wuoth ochiw kotenore kod dwaro no ero mar chik. There have been complaints from Kenyans who do not know that there is the possibility that we could be registering foreigners. His Excellency the President targeted vetting of Kenyans on issuance of IDs because we were having more than one standard of dealing with who is Kenyan, and this exercise is now dealt with by our national government administration officers at the local level, that is the chiefs, the assistant chiefs, on issuance of some of these documents to non-Kenyans. I would want to assure everybody that we only issue these documents to Kenyans, mainly our IDs and birth certificates, and you cannot get any other documents unless you have the IDs and the birth certificates. Gavana e kaunti ma Mombasa migosi Abdul Swamad Nasir koro to dwaro mondo mi oneni mi piny owacho neni koro to ochiwo ne counties duto ma pacho kae ripok maromre mag omenda goeko mag dongruok. Jatelo no koro to chano ni mae yo kende ma bende koro to biro neno ni oganda duto e pacho kae riwruok e gwenge mopogore opogore oyudo chenro mowinjore mag dongruok. Tuwatengezee mabarabara hadi katika mashamba yao. Tuwatengezee yale ambayo kwamba yenye kufaa hadi katika makao yao. Ndio ukaona ya kuwa tukizungumza ya kuwa hii marginalization haikuanza, hii kutengwa haikuanza jana na juzi, ilianzwa tangu mwaka 1965. Sasa hili la tano lingine ambalo kwamba lilioko ni kuwa ni lazima Kenya iweze kuinvest, iweze kuweka hazina katika watu wao. Shule za TVET University School huku kwetu Pwani, shule nyingi zimejengwa na pesa za CDF. Kwengine investment in education ilianza tangu wakati wa huko ma universities na mengi zaidi. Hapa kwetu Kilifi County, Pwani University ikija hapa is very very recent. Technical University ikija katika Mombasa is extremely recent. Lakini angalieni kwengine kote kukaa kuna universities, kuna shule na kuna kila kitu kingine. Na ndio baada ya yote yale kutokea kukaa na kilio ya kwa sasa tunataka majimbo. And the essence of majimbo ni kwa ni lazima kile ambacho kwamba chatoka pale kiweze kuwafaa watu wao. Baada ya kubadilisha hii katiba ya Kenya kukaingia ya kuwabadilia majimbo kuwe na ugatuzi. Kukaa na gatuzi 47. Sasa tunasema kilio chetu cha sasa, kwa sababu haya yote yalitoka Machelo bende jor burane Roma Yala mano jadende Windy Odinga mabende en nyar kinde machon neno gai madun wisisa nero mar ODM mose nindo migosi Raila Odinga sante kuro noyudo sithe boma no Roma Nairobi kod delegates goeko mag duond buch siasa no ero mar ODM mondo mi owuogo ka piaya odhi olar kom no ero mar jalupo gai mar jatend duond buch siasa no ero mar ODM yiero goeko mabende igeno mar biro bago machiegni mbele kaendi. Winnie Odinga kuro noyudo ser kod kweth mopogore opogore mag delegates kanyakla kod jotelo goeko mabende wuok e boma no ero ma Nairobi. Kama e kaka ne weche ne chalo odiochieng' manyoro.
Jagoromogi mano kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro boma ma Nairobi kinde go eko ma delegates bura nowuok oko kendo sidho jod bura ma Yala. Yes. Iluongo ni nyadendi Winnie Odinga. Winnie Odinga mondo mi odhi okaw kom kata omany lemo Nairobi mar jalup jakom kata ogai. Jalup ogai Mar duond buch seseno ero mar ODM. Yes. Yie kod wachno? Ayie godo. Otemo. Itemo. Mani politics kae. Kidinge. Siasa en siasa. Siasa en siasa. Ayudo kanyo ote mar Victor Masiaya wacho ni nitie kodwa kendo iluwo wechegi kachiel kachiel. Erokamano ahinya Victor Masiaya. Nitie ng'ama in go kanyo? Vincent Kajomo wacho kanyo ni locked in from Game Rise sublocation in North Nyakach Ward, Nyakach sub-county together with my lovely wife Lilian Onyuro. My son Zuriel Onyuro. May God bless the people of North Ward Nyakach. And Lungani Vincent Kajomo for MCA North Nyakach 2027. Yes. George Benja wacho kanyo ni Wood Kaduogo. Wacho kanyo ni aluo kendo yudo eyo makare antiere North Kanyamkago. Korakoni aneno kanyo Boniface Ouma wacho na kanyo ni oneno wa makare kendo en live kuoke bomano ma Nairobi. Bene Vincent Odede bene wacho kanyo ni nyana masedo nje chenro kendo an kod Okinyi Basani. Kikete kanyo e Kalati. Yes. My tech. Brenda? Yes. Ok wadhi kuma ber. Neno ka pinyo chomo kumara. Pinyo ok dhi kuma ber. To owach ni mbaka emikuodho go piny. Ekinono go kuma inyaket piny. Yes. Okamor kaka jatend piny owacho Migosi William Ruto pilo weche kod mana en jalupne Rigathi Gachagua. Yes. Ng'ama nochako wechegi? Ng'ama nokwinyo wadgi? Anyalo wacho. Makora winjo mana ni it jomoko dongo. Rigathi Gachagua ema nochako wachni. Oho. Yes. Remember just weekend mokaloni. Rigathi Gachagua no wuoyo kanyo about Ruto kaka ok nindi. I think Ruto was just pissed off. Maybe no duoka. Remember kaka Rigathi Gachagua anawacho kanyo Ruto ok nindi. Itiota gore. Pesa to en godo nindo to ok nindi. Nindo to ok nindi. Onge kwe. Dende bedhi adhi odhero. So Ruto duokogi. Koro jatend piny owacho iye no wang'. Yes. To manyo dos. Manyo brufen. Le pod warito kanyo kaka Rigathi Gachagua bende ang'e ni dhi duoke motegno. An ok arito. Ok agomb ni wadhi e direction no. Anyway anya wacho ni jatend piny owacho notimo marach. Where is issue based politics no wawe kanye? Mi wacho agenda ni. Yes. Mokelong wadu. Mi wacho gimidwa timo ne japiny. Yes. Iketo mise ni mag dongruok e mesa. Koro kendo jatend piny owacho chopo nyaka kaka jomoko dendgi dongo ka wan ng'ama odonjre kodwa ni wadhi e gym yawa. Ni koro wawuogi wadhi kanye? Acha jotelo go te nyaka matiagi no kapok ichagi. Gimane matiagi no. No wacho ni kata kwa bete bura to kendo koro ji temo mana lwetgi kama. Aya Matiang'i. Matiang'i tigini dhi to extend makoro riwo nyaka Minod Ruto. Ni chiege ok pidha, ok achiebe ode. But ne donge noduoko kotenre koda kaka nobane. Wechego. Owacho ni nochamo mana rabolo mwalo kocha. Jotelo go dhi marach. And on my point, e pacha en ni wabeduru jok ma ado wacho ni machua. To kawacho. Jok ma wacho issue based politics. Kech okapar ka kulumbana gi Kiswahili. Nyalo biro konyo ganda jo Kenya. Ok nyalo konyo kata matin. Bok nyaketo ne ng'ato kuoni ang'o? E mesa. Wawacho issue based politics wariuru wi oganda. Seche ma magi timre kama Moronika lweny nitie. Lweny nitie kendo ji jotelo lenga. Seche ma magi timre kama Nyakoro Mongajwang' Tuju be ywak kocha. Yes. Seche ma magi timre Nairobi Hospital weche nitie. Weche nitiere. Pacha en ni wawere uru kod kulumbana weche ipilo koni kod kochi wagouru issue based politics. Yes. Ang'o midwa timo ne japiny? Ang'o manyalo konyo oganda? Gikanyo ema aywae handbrake e my point. Yes. Deko sekalo kanyo madirom madi Brenda. Deko sekalo kanyo 45 nyiso ni dong dakika 15 romo kanyo sa achiel mar okinyi. Gikanyo be mwakawo go break kata wakawo go handbrake. Kwa hiyo handbrake wakawo yo machok. Wamodho pi.
Coffee chapodi matin. Podi. Oikore. Okungwa modho pi. Studio mara beach kocha. Ye kocha oikore. We wamodho pi machoka ka nyadendi nyanam bendo wacho kwa duogo nonro mar oboke kaka piny oru. Awinjo ni Standard nigi headline moro mamit kawuono. Kawuono Standard ogole. Oh. Yes. Awinjo ni jatendgi no chalo ni en James. Standard of late osebedo ka kete ayanga. Kik gibare. Ang'eno ni gibiro. Ok gibare. Kawuono gibiro gi ndege. I hope ni gibiro. Mana kamano nyakoro moga juongi wakaw yeo machok waduogo giluonga ni Justice Adoya Wuod Seme. Kaachiel koda kan Brenda Agenyo Anyasuba Nyanam.